ko ɗum daranke ɗo noddutuno armée on fo bawto o sansidirde poste ji kadi o nodditiɓe laabiji ɗiɗi o holli woyoɓe ɓurto accutugol haqqil taɓe yawito hay hunde yoɓe watta yila ina ko mi sinci hore makko kadi dey ko kanko yalti haali son hi'i o wi'i yoɓe accuto haqqil ɓe ɓurta wattande yila ko paske kanko tigi mo andi e hoore no o woniri non eno o woniri non ko e hoore fenande si o no hoolino 90% ko o gañi kon o innatano e goɗɗo accito hakkil ɗum hay Europe ɗo Macron ko 58 et quelque gañino mi ƴettanamo ɗon misal 58 et quelque o gañino kono ɓa o jeɓali jentade yiɓɓe makko ɓen o sakkitoroya ninse sabu ko ayɓe makko ɓen o suɓi o ɓanni neɗɗo bonɗo janfotoɗo mo yiɗa janfede arduɗo janfa e bonki e bandiyagal o yiɗa waɗede bonki o yiɗa waɗede janfa ko yiɗi ko yimɓe ɓe watta yilafi no neɓira ka wonɗo kanko noon no ardi noon koye hoore janfa e hoore bonki o sikku ɗon si tawno o armée ɓe wattanno yila o wawayno wadde ko waɗi kon kanko armée Guinée o si ɓe accutuno haqqil ɓe wattani yila kanko o wawayno wadde ko waɗi kon ko bonɗo mo yiɗa bonnanede kanko mo boni mo yiɗi bonnugol kono o yiɗa goɗɗo ar bonna isi ndaari dey o jaɓali jentagol giɗo makko Dumbuya ala giɗo lagine howti Aliouba jentiteɗo ko yewtunomo kon. Je crois que le colonel Doumbouya sait que les choses ne bougent plus dans le bon sens. Il doit avoir le courage de nettoyer autour de lui. Ouais. Les démagogues, les profiteurs et autres, il n'a qu'à leur dire, écoutez, allez vous chercher. Ouais. Il faudrait bien qu'ils reviennent à la raison, qu'ils ouvrent, qu'ils discutent avec les gens, qu'ils discutent avec les acteurs politiques, qu'ils discutent avec les acteurs sociaux, que cette instrumentalisation de la justice arrête. Parce que, on a vu les tueries au temps de Alpha. Aucun cas n'a été élucidé jusqu'à présent. On n'en a plus discuté. La justice n'en fait pas une priorité. Les différents scandales des marchés de gré à gré. Jentike o nde yewtere Aliouba ɗo par ce que nde ɗo ko heddotode taariga ɗiɗo fof no tawa e ko nangira o soka ɗi par ce que na goɗɗo o hoyni ko ɗi o yewti ha o soka wallahi wa billahi wa tallahi Dumbuya ala giɗo ɓuri o yewtayɗo ma ta ɓannu bonɗo ta yaadu e janfotoɗo ta yaadu e naafiqijo ta yaadu e neɗɗo profitayɗo tun e hoore ma watta yila ara darali intérêt ma on dara intérêt lagine on dara intérêt guinéɓe ɓen o ala giɗo ɓuri o kono o suɓi kayɓe makko ɓen o sakkitoray kadi ɗen nise wallahi ko ɗen o sakkitorta par ce que hande bani adama neɗɗo on o suɓike nanude ko welatamo kon adi ko nafatamo kon sa yewti goɗɗo ko welatamo jentantoma o weltanoma ɓuri sa yewtimo ko nafatamo ina ko welete kon fof nafete o suɓike janfa o ƴetti oɗo mari ka kaso yetiɓe mo hanki laamuji biru feƴƴuɗi lagine jagguji ɓa ɗum ko jaggu noddete tooñe feƴƴuɗe lagine ɗin fof ko ni ɓe wurirno ɓannugol bonɗo ɓannugol fewjo ɗumanajo darugol yimɓe ɓe andanɗa hoorema ɓe yiɗa lagine say goɗɗo sooda galle France sooda États-Unis sooda Canada soodana rewɓe galleji darnana ɓe musidɗo o yiɗa lagine o yiɗa guinejo jooɗo antun ƴetta haysi ko 3 minutes mijitoɗa ko honɗum ɓe yahirta ñawdoloyta nokkugo ɓe accama an nawna tawata hay feere yawgol Sénégal ala posi hoorema question ko honɗum laamiɓe Guinée ɓen fo haɗi ɓe waɗa hôpitoji ɓe waɗa laawi ɓe waɗana en courant ɓe waɗana en ndiyam ɓe ɗaɓɓana en hiware tawa wonkino hitti ɓe no yiɗi lagine ko intérêt maɓɓe personnel Dumbuya kadi ko ngal o suɓi wallahi ko ngal o suɓi o tewti yayɓe makko yimɓe bomɓe yimɓe makko yeyɓe he sa accitingu laamu no wawi pullo ara laamu ko ɓen o heeɗi na goto sa accitiɗo a ñeñiniɗo a fulɓe ɓe ngari laamiki a itti shiɗɗo ma on addi goɗɗo go aroyi ko ɗum ɓa lagine heɓe waɗi pullo na ko hani laamagol pullo no wawi laamoyade États-Unis wono Barack Obama en laamike ton mandani en woni maire New York waɗi nokkeli
kono pullo wata lamade lagine on hi non ɗon ko ɗon woni ko ɗon ɗon woni goɗɗum min probléme ngan ko ɗon wonɗo wo wonɗo no wawi lamade ko a ivarien jo hande no wawi arde lamade si tawina pullo anda e laamu joɗo darta hawre ma siɗɗo mijitoɗa moƴƴa calcula peesu hoore ma harana e balance ƴawɗa ndara ko on to jogoɗa ko on to fewdiɗa pullo noon ko ɓuri heewde kon ɓe laaɓanay goɗɗo min naati ɓe laaɓanay mo maɓɓe on kono ɓe laaɓanay janano e hino ko wonɗen e yoɓede laaɓal men ngal ko